Gito wao Mutuma Mbogori Kigatira bariuga batitikiria mwito Jamiru Jotemo miti kienda kwa garo ya Rais, Golf Course na Kinyaya Strip. Bariuga ntubo bukeja gukarikana kibara bagaikie gamba kotini kuregana na bu bakiuga kuri na ntere ingi Jamiru mirandi iji batere gwikwa antwa kwinyange mwito. Ntubo yitekira attention yetu turi Ameru na mono turantu baimenti ati thirikari ni kwenda kugita ichunje kia mwito jwetu jwa nkunga kana jwa Aimenti Forest kenda baka Golf Course kenda baka State Lodge na kenda baka Kieni kia ndege na batui buturi tia mono nontu turi Ameru ba kuma Aimenti turi oria tiri mwito juju iyo tunenkaira roje rutero ruire rutero tiania na rutero kithoka na munitho mwito juju na nyomo nyingi sana na ituje mwito jo Mount Kenya junde na mwito jo Aimenti yure iyo na kudira so kaiga chunje kanunu mano karaga tigere so tukoria mandu ya thikari bwaka State Lodge mwito na juju ri bwagita igana ringire mwere imbie gatigara puibo mwe endi tuge ojo batu tena dina ya waka Golf Course itukomenda mono na itukwenda kinya ya strip sana na itukwenda kinya State Lodge sana lakini Meru ni nene ya for instance Golf Course no ya kwe University of Meru University na Golf Course no ya kwe anywhere along Meru Isiolo Road kana kinya barabara yo tuwe gwitatiania no ya kono no tukuyeza lot of ample land there. Then State Lodge no ya within the show ground. With the problem we don't know that part of land has already been carved out of the forest. Kana ya State Lodge no ya ginyara kwa regional commissioner. So uonde mutongeria wa kiama giki kia Aimenti Development Forum na nde mutongeria wa Meru ndi mtu mwe professional wa Meru ndiuga utigentu jakiu na tutetikiria turi antu Aimenti na turi antu Meru tutetikiria mwito jwetu jwa demarcated na tukarega through using the legal channels on to bote dideka tia boka dizo na rasma ende boka tukaringa the procedure ziri bete kudingatwa tutetikiria mwito jwetu jwa demarcated na nene betu ba Meru itobule burungame na mwananchi at this particular time burungame ya mwananchi ojo kuzini mantu amengi mono kenda ategete na mbere kuthira na ikwaga ruji bambirio kama tanruji na antigi na kama tana migongo tutekwenda so mwito jwetu jotigano aju. Mubunge wa gishiko bunge gya South Aimenti Daktari Shadrack Muiti augite ageta na mbere kugwata mbaru thirikari ya Kenya Kwanza runguro tongeria bwa Rais William Ruto mwankaka gita kare thirikari ingi kajukia muthigo jo tongeria ariuga mingi ya mirandi ya witi na mbere gishigone kiu yumenie na ngwataniro yawe na thirikari ya Ruto na kwa uwe atenda gwitakire ututere ruregana na thirikari. Shukran kwa hii mjengo iko hapa. Vile vile natoa shukran kwa serikali ambaye inaongoza Kenya ya William Ruto na Profesa Kindiki, kwa sababu kama siyo serikali singepata hii miradi na leta. Mimi taendelea kuisupport paka ile serikali itakuja ingine, kwa sababu siwezi kwenda kwa opposition au kwa mali ingine niombe pesa nilete kujenga hii Huduma Center. Siwezi kupata pesa ingine ya kuweka hizi soko tunajenga. Kwa hivyo naomba nyinyi radhi, wacheni maneno kusema tunasikiza ground. Nataka mtasame ground. Tasame ground muone vile kunaendelea. Kwa hivyo leo haikuwa siku yangu ya siasa. Mimi nitakuja na nitaweka kadi zangu, scorecard zangu, na miaka 34 nimefanya kazi ya kusaidia watu na nitaendelea. MCO andia mukothima Luke Marengo augite kuri na bata ya nduke mbithi kurera yewa biao muno bya michetho kenda bomba guchiokeria akiaria kagita kare arachemanite na chethi machoka na kinya referees mwanya Marengo augite gukurukira yewa bibi nduke mbithi baba bomba guchiokeria tononi bwao riboti dhuraniri ni Makena wa Mbabu.
na njira imwe ya gukiria micetho na kuthina mbere na kugwatira acethi. MC wa Mukothi Maruku Marengo ni atirimanite na acethi ba mubiru wa maguru. Marefari na kochi kuma kiirabu mwanya mwanya cia Mukothima kwariria buria bagateithaniria gukuria ucethi. Aria Marengo augite ni njira imwe nkinya ya gutetheria mbeu mbithi kuma kindawa cia mbugita. Tukwambiria this new program na twina ana betu baingi muno barabagire hope. Ana betu baingi mwana ukethera na guchetha mubiro mwega zaidi, lakini untu bakwaga kainya akarusu upo kona thongira ndagwani cia kurevia akambire kuria miandarati nagu nuntu mubira nenkero na uchuringa bwaga, lakini untu tiena support akaura ugumana. So mimi naomba vijana wangu wa Mukothima ward kana kinya Tharaka yonthe ara uri wherever you are ukigwanuye kuringa mubira ndauga please ithio thongire kirabu ni tutakusaidia. Marengo ni akuria atongoria bangi kugwata mbaru taranta jiana ni untu baingi bao bena ibewa jingi batethereria uturoni na ucethi ni wira utauria ungi. Twankiromba atongoria babangi tukuja tushikane mikono tuweke siasa kando tukuriana betu nuntu na antu baingi muno bonaga mugate kumania na sport na talent ira bena cio ukathi gwithire kwina mwana kwina ai no gatwika gu no aruta family yake na kuragiragu kwina ungo guchetha mubira twina examples yana baraba guchetha irabuni bia binene na wanalipo vizuri. Wagi wa iratu na ngoja gucetha ni mama mathina maria acethi baingi betha bagikurukira. Ukathi gwithira irabu bila bena mbuti amejipanga vizuri. Newa mimbi utie kirato wekirete ma walking slippers ma easy ma plastic shoes. So muntu yuko mutako ekegwere challenge nene mono nuntu rigira kirato go ya kubithia. So kathi kona wo ichuge kumwigira na njara no enu twena gome akaringa pasi ara urai kuthoko kithira bukuringa mbote ithatu ukuthi wachethia mubira no gachethithia ukireithia muchethi na kumenya mbio kureithia other times wa reithayo kero no tonera but itukurite na ingwetigia tukathi na rengo enu tugukura bwega. Kuringana na boba ingine bathomete ndi batena mawira na riria ucethi kugwatwa mbaru ni gukiria baingi bao baketho bagitonya kugenda betho bagitetheka. People most student bagara ya chukuru kwa batena hope Kenya yem they with ukagere chukuru ukarutha diploma ukarutha degree bandu utikona gwera so ukachiria muntu wa connect na maybe Kenya project teno yena positive impact ukethira kuna so we thank God they know tumeshimona tuwatirete ya kureta plongela mwembega. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Mwerekeria wa mibango bichine ya munini wa Rais Gideon Kimathi na arombete atongeria bonde baria bakomereria mataite mwanya mwanya kurumira thiri onde siasa ithengerete akiariria miaria gisiasa irete agiritere itete na mbere gukujirwa. Kimathi na arombete atongeria gutiga gutumira miario yothe na Antone ubekire atongeria bubwega buria bukaguna akenya. Riboti thuraniri ni mwandiki ndeto wetu Gaki wa Mutegi. Aturukia korochia tu na mantu jangere wote bere ngenda kwa MC wenu nontu kwenda kudigia una no diriria reko kina ndoe mbiyo kubira ya kangani ati ku president ya gati kwa deputy ya gati kwa bi no menya no reka kura wechi hato bogo ndi kugendere ngaijiriri ni mbiga atuma meanga ile onde burumana na motori wenu burumana na baboromba kura ueta na ndera bichietu ueta meru tau makutano arakwe na Jackson Kunde uraeli urami imaiga ya ueta timau rami necho kirua rami necho mkubu maoa rami negete jato and I want to tell you naara Kisumu naara Western naara Coast Northeastern barabara jeo bataeli yebimegere biti ibatu turaeli nyejiale chietu non tuidura dori ne maguta petrol non tuidura dori ne finance itura ili yelio mbaje chie na ingi ke ya mbele yao ni ya telling people the truth bangi bakane ngai wambecha tia kuongera barabara chirani kwao na tumbecha chietu ienda kudhibia na hata wagetea tena na tubapo tebukugani bakwende tebuka kuja kuira kandi meneni kindiki wenu tigaba kwendete nikaba uchwa ule kione kigimwe na kiomba kugitane kiomba kwendero twendeni tuchiendeni
na twachienda Kenya ngikagithate aikwenda githikene aire ndio president yo Kenya abo bangi okugi barejere kiamene kia DCP angaba konenkerwa tigiti onenkerwa tigiti no nenda register kiama otije no kuta kiuga na ngeri tigiti sende weta mwira na relaxi ndabere nkabekira bikibiki ne mobo bairi akuru one way express toto chumbura kairi nderi bararire kundi miaka 10 kinya tu itole ndeje miaka ngana 10 nya tu chientere takte kundi ke korewa kana ta sende ya iburarire nya tu twetekiria ni tore ko bobo nya tu na maigo na inya kiu na inkona taka to thongi tomba gutongeria ni ndaiki ya 12 akichia gituka nyuma ya thaa mugwanja cia muthenya mutegeri ni bwega no ntuba gwitana mbere kuthingatiria nteto cietu kaumagaruka mutambone nyuma ya kagita gate kuraja tugachokera na nteto nkuruki. Mutamani yo kayothire otweta kembeche tina baita tiambi no ote ko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia nguracha na guchenga iguchenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Kitobogo atogeni aja Bilisino Pizza Nkobo aratumba kubwenderia pizza mwanya mwanya. Kuna margarita, kuna ya ng'ombe, kuna ya ngoko, kuna pepperoni na kuna meat lovers. Meat lovers nira yende ina nyama mono ithero ina nyama nyingi sana. Na nkurukia jau wena shiringi egana nokoraga pisi kamwe, wena shiringi 500 nokoraga ira twetaga nini, wena shiringi 800 nokoraga ira twetaga medium, na wena shiringi 200 nokoraga ira twetaga large. Turajajo main stage ya Nkobo, akuina Ajube supermarket namba ya thimune 0795 377 625
kana 0714042662. Karibu sana Blisino Pizza Nkobo. Looking to turn your passion into a powerful career? Join Kiremi Media School and gain hands-on skills in photography, videography, drone piloting, live streaming, entrepreneurship, brand building, and marketing. Whether you're starting out or upgrading your skills, Kiremi Media School gives you a real-world experience plus a free industrial attachment to kickstart your journey in the media industry. We are conveniently located in Meru Makutano, Rakingu Apartment, first floor. To enroll, call or WhatsApp us on 0706 148 525. Follow Kiremi Media School on Facebook, Instagram, and TikTok for updates and student showcases. Kiremi Media School. Learn, create, earn. Ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera gikundi kia ekuroba kia Muchumbi PCA Women's Guild ni bariongete cukuru-ini ya AKBO primary na aria bakinyite gutetheria aritwa na yewa birio bia kuria onde bagukungwira kiumia kia ekuroba Guild. Ni chai ya PCA kia Muchumbi wandi ya mithero ekuroba obonthe barathungira cukuru ya primary ya AKBO kwariria na nkinya kuriongera aritwa bacukuru eno tuyatwe ngeron ya kanitha wa kia Muchumbi tukite sukuru eno ya KBO nikenda tuthingatiria program ira twineo ya women's guild this year turia twambiririo on Monday twalaunch theme na kithimu no yo tuthingatĩtie muthenya wa Monday tuona tuke thĩinĩ wa cukuru ĩno no tutuko yo Monday riuga tuthi tuoya na cukuru ĩrĩa yakue tukiaria na twana tu na ana bau na arimũ tukiberesa bũrĩa mwathani akwenda nati mwako kuringana nae kuruba barungurwa mwabure wa Women's Guild ikirikanicha ya PCA baugite ana ibabateri gukenwa kurerwa bwega na nkinya kuraithirwa iye oino no tunati turi aciari bare bekaranagia na twana turonire ana baba no tukaba gukura na tukite kubera oro wa meri bura bati kuyanda thini wa Kristo tobanga no twana baba kaba gukura oamo na arimu bao bamenyerete twagoreria tonana paginata babangiro nditeno eria niro bati kuretera twana na migate no twana ni tukena mono ni migate na migate ya kunywa na karia kau unitio intoira tukite gushare na baba na arimu ba KBO primary ba kiongera baugite ana iba bateri gutarwa kuringana na mathina mara makumira ntugoni ni mtu akariganirwe na jana turi aciari riu ni ngorataga kuri bantu tugwite nontu magita na magita tutiganiritie ciana cietu kiri antu mama twitaga maguturerera ciana ndikwenda gutumira rito riu tutumagira riu turi aciari ni tukwenda tukie jukumu yetu turi ta aciari ugekara nthi na mwana waku ukamutara kidogo ukamwira bora maisha makwenda mekara ukamwira mauntu maria magiririte ni kurutha no ukamwira angikaru na kathina ri abati gutumagira chanu eriku mwana atika woke hari wenka bakagendanagia na mwana uria ungi na batikarie tu a stranger mtu batikumenya kana go accepting gifts from strangers kana gwetikira kwewa rift ene kind of the bonda riders kana ngari muthi bariritie manto mameanki mara makoneka kirima cukuru nkurani magitambaga ntugo gwa ntugo riu kiri arutwo bonde masukuru metu monde guku Kenya ndinkibera magita maria bakethagwo bena tumathina kana tumauntu tukubatanga batikegwe bena okiri ni bashe na arimu bao na nikenda tumauntu tutu tushughulikirwa kagita keo batige kuthi kwethagia masukuru kana kwira muthuro wao ki masukuru kwethia nontu riu bakiugaga ni sukuru bakwethia noka mauntu mangi mathuku muno magwikarika tari utronire na utumishi buria aruto baraire last year twari na kungi keri potrande to chaweru kuma gichigo mbunge kya mara mbetagwa Martin Mogambi.
Kuma Raila Odinga gukua mbirira ya Kang'o ka Jaramogi nionekere gukujira ageni baingi bakiuma kona mwanya mwanya cia nthiguru kenda gukinya Ntwaja kwa gitio kia muthia kiri Nchambeji imbiitaga na mbere Ntwaja anuije ithe wa Raila ari naye kurubana na kinyawe athikia Ntwaja muthuri Muriuki aunite irima na miuro mwanka Kang'o ka Jaramogi na ruru ni rugono rwa mwanya kuma Nteriji cia mirigo ya Nyanza. I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is spinning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Rugono rwa Kang'o ka Jaramogi rwambitie kuma Kathituka Meru kwenda gukinya Ntere cia Bondo kaunti ya Siaya ni kenda kuretera werubungu wa bwanja ije ya Jaramogi Oginga Odinga kilomita nkurukia 150 twakinya kwa kuraja tona mwiriga na rietwa Kang'o ka Jaramogi aja turi ni Bondo kuntu kuria kwijikene ja Kang'o ka Jaramogi na aja ndene ni rugono rwanja Jaramogi Oginga Odinga irio na rugono nyiru tonyana na siasa barabo mbite kuthwa bakiringa biongo bya ndene ya Kenya tawe mutika irire Odinga na kinyamutano ngina Oburu Odinga na kinyantubangi banja yawe barabethiritwe betonya siasa aja tugitonya tukikonya rugono ruru na imbio yongwa yombita kwithurwa igi kwaja kirugono ruru rwanja ya Jaramogi Oginga Odinga kiri Kang'o ka Jaramogi kuringa odi na kurugurirwa haja ni rugono rukwambia kintu kia mbere ni kuringirwa rwimbo rwa kugwata ugeni aja njaizi aini baba bambire kambia jam ni Raila Odinga gukua since Raila kufe. So hapa tunakujanga Monday to Monday. Tunakuja hapa asubuhi by saa 4. Ikifika saa 11 tunafunga. Na ni baba tura kurutiria njaizi na kuringa ndwimbo ni kenda gukenia ageni. We are just mourning with people. Tunaweka boma inakuwa asikuwa dal sana. Watu wakikuja kumwona Raila wanapata kama boma iko lively kwa sababu ya sisi. Rwimbo ruru rukiringwa mbere ya kaburi ya Raila Odinga. Aja ini baba bakina ndumba cia ndiomi lakini sisi tunamona hii traditional yetu inaitwa Hangala. Mono cia kurani ati ni batikine muntu munene na ndiguru itikiao yao majo Kenya nyonuru lo toda kunyone lo jajua lo kawagwambo katiba Kenya toda kune lo jajua. It means we curse the soil, we curse our land because it's take a very important person, our hero in this world. So that's the meaning of Lojajua. We curse the land. Mama pinya gonda yo pinyota moanga, mama pinya gonda yo pinyota moanga. Hakuna mtu mkubwa, hakuna mtu mdogo kwa hii dunia because life is life. So that's the meaning of that pinya gonda. Ando bakinya gondo kuku kinyaba kedwa bakina dia na ini baba. Ona kinya twe twakinya mraini na kurwebera aja turi neo Raila Odinga umbe kwithurwa akimamwa mwakira nandi antu kumbantere mwanya cia nthiguriji na kinya Kenya iji bombite kwithurwa be kinyaja ontuko gwa ntuko nikenda kwithwa bakithra baki kumba kumutia ara mwakira nandi bambejaga kwa gitio Raila Odinga na Raila oni mwendete no ntwari mutongeria wa kutetera akichanto na onde omwe abo
Joge tumetembea all the way from Mudhara. We've come to mourn Baba. Actually, we are coming for the third time because we really miss Baba. Na bangi bakiwa ukabeja kona kithira Raila Odinga kauma na mamire. Leo nilikuja nikaangalie mahali ambapo baba alilazwa kwa sababu hiyo muda yote nilikuwa kazini kule Eldoret. Sasa nilipopata likizo nikasema nikuje nishuhudie. Yeah, so mimi nimetoka tu Nairobi kuja kuona kaburi ya baba. By the way, sikuwa naamini kama baba alipass, and that's why niliamua nitoke huko Nairobi nikuje nione. Nilisema siwezi kaa karibu. Siwezi kaa karibu nione vile watu wanasindikiza baba. Hadi saa hii sijaamini. Ontotuthi ontukinya buriku tutatokea gitio mutigari Raila Odinga na Antonia Weru Raila Odinga anogoke bwega. I'm on my way, won't be back for many a days. My heart is down on my way, won't be back for many a days. Hau rutere njeo muthu na kunio itheo Raila Odinga amamitwe kuma mwaka 1995 ije nayo yari Simba na nikio kitumi mbirira yawe ina kiumba kia Ngatonyi. Simba ndio sasa atapigana huko kiwanjani na Simba atalete uhuru. Mbira iji yakire mwakenejwa 1995 mweri jwa mbere tariki 20. Hapa mahali tumesimama ni mseri ya mahali Jaramogi mzee mwenyewe alisikwa, na mahali tumesimama ndio nyumba ambayo ilijengwa na kaburi ya mzee Jaramogi. Na ruru ni rurukono rwa Jaramogi Oginga Odinga kana Simba. Na uhuru lazima iwe na uhaki na ukweli. Jaramogi aline kurubana na 17 kiraja kanguka Jaramogi Oginga akirite kuruba bae bonde wa mbere ni Mary Juma urawejikene mono ta Mary Juma. So tuko na nyumba za mzee, hizi nyumba zote ni zake, and the one written Jaramogi Memorial Museum, hiyo ndio nyumba ya first wife of Jaramogi, Mama Mary Juma. Then again Jaramogi akakawa na bibi wa pili, akajengewa ile nyumba pale chini, anaitwa Mama Gaudensia Dea, huyo ndio bibi wa pili. Alafu we have bibi wa tatu, ile nyumba hapa anaitwa Mama Susan Oginga. Then the other side pia tuko na bibi wa 4 wa Jaramogi, Mama Betty Oginga. Yeye anaishi tu kwa hiyo nyumba, yeye ndiye analinda hii boma ya Jaramogi, wageni wakikuja na karibisha wageni. Ajo Oginga akirite mwekuru nyumba yawe ondo jabubu nibonekanire kirinthaka ciawe kinyacio cia kiri nyumba mucijuju o muriga nyo nyumba Oburu Odinga na tongna bangi bairiri rutere rungi ni nyumba ya Raila Odinga ire kuonekana ne mbau. Aja nandi njamba iji cia kisiasa mbira ciao iri katikati kanja. Hiyo ni bado ni museum, iko na wanyama zenye zimekaushwa. Sasa hizo zimetengwa. Indi nandi kuri na tubritungi arantu banjaiji bathikagwa. Also we have family cemetery penye familia wanazikwa, where we have Raila's mom, Mama Mary, Raila's brothers and Fidel, they are buried the other side of the house. Kumakiri mwekuru mbere Oginga kwita mwana wa Raila Odinga nowe Fidel atanongina na arongina ba Raila Odinga aleo Raila Sewe Junior, Chandra Kose Oginga, Frederick Odima, Ngire Agala, Masto Modi na kinyama arongina Lilian Odinga. Aja kunde kuna tuburi kenda na tunde litoanja iji. Nyumba iji inambisa iria cikimbiche cia kisiasa ngo iria atongeria baba bekagira amena mikwajura batumaira. So hii boma, it is a historical home. We have tuko na museum where artifacts ziko hapo ndani kept inside the museum. We have history of Kenya in the whole world documented hapo ndani ya museum.
na kinya kwina nyomo ira ciumitwe rikana rietwa riri Joey eje ni mbogo. So Agwambo alikuwa nyati, alikuwa mkali na sangina anarudi nyuma. Sasa hiyo ndio maana ya nyati. Joey, nyati mkali. Kuringana mbango na Raila Odinga kinya kaburi kawe ni kerigeri gwakwa takaithe. Tuko na hapo penye baba was laid, Raila Amolo Odinga. Ye pia atafanyiwa mausoleum ikuwe historical site. Ende nande bakurigaria ni ati kwina baria bagunikite ni gikuku kia Raila Odinga nontu nandi benda kenkobia na into bingi bila Raila Odinga atumaira na kutha bakiona mugate jwa ntuku. Sasa wakati baba aliaga ndio sasa tukakuja nilionelea neuze kofia alipenda. Sasa wafuazi wake wakikuja wanapata kofia yenye alipenda ina tofauti wananipromote, wananipatia pesa kidogo. Tangu baba aage nimesoma, baba alikuwa na wafuasi wengi na Wakenya walimpenda zaidi, sababu wameendelea kukuja tangu wakati huu mpaka wa sasa. Yume kuthiuru nkanjeji itumenyete umati baba ingi bakeja kuthoma. Also, it is a learning institution. We do have students coming here to learn. So kuna history, kuna artifacts, kuna stuffed animals. So kuna vitu mingi watu wanakuja kuona kwa hii boma. Also watu wanakuja kuona boma ya Jaramogi, pia watu wanakuja kujua huyu Jaramogi alikuwa nani na Raila pia alikuwa nani. Bangi beje kwa giteo nchamba cha kisiasa. We believe as Luo culture, you come, we talk to the dead, maybe to get some direction. You never know. We believe in our ancestors. It truly works and it works. And you are praying, Baba, if you are up there with God, kindly intercede and just see us through. Yeah. Na bangi kuringa biashara. Tumefaidika kabisa kwa sababu tangu tuanze kukaa hapa tumeona mabadiliko kabisa katika familia yetu. Tumekaa hapa tumebadilika kutoka baba atuache, tumebadilika kabisa, watoto wanaweza enda shuleni, hata sisi tunaweza pata vile tunasaidika. Jajonte ni kirinjaiji Jaramogi Oginga Odinga ira nandi ijekene jakango ka Jaramogi. Inamolo pinya gonda yo pinyota moanga mama pinya gonda yo pinyota moanga. Say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is spinning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Au ni oto gwikira gatanta nteto cietone bwega mutegeri nontu bagwithirwo thikiritie nteto cietona kuthingatira mibango yonthe ya Wero TV nga kwendera kagita gaka thongi mbitagwa Dorcas Wakari.